Kardom adaba birta long pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Ningkan kuan pen luni borpung cara pongarat tuwar ka be kacileng kisung pen pajok vek nang jipura ke ACCM tulram rong hang matha ponsi sari huti pen borpung cara pong kacileng thorlong je aphan tuwar pasimar ponlo bangso tuwar kasimar pen ajok borlang so pen danglok borpung cara pong kacileng arada tum ning arong chipi ponlo bangso tuwar tang deluti ajora porsi tame ki dam bang ki joy ke do popusi ning chithe pon rintilo bonta non malom RV ki jang pen thepai longli ang raya jok nora bangki aprang tuwar simar mi aprang habit haram ki dam abar sa anta avisi gari kang doinang pendang lok keng pen ki dam anta bor I kirsan pensi dam nang kokto ahok non barla por kidam kibang long thom an roda tum kidam kibang akisung thek ti ka songsi nang chitong nang koklo bangso kisung jesemet borso pona long cheka bare lapen dam per set mate dap tang pen arlong vutia hoya long abangki damama chiun ipin anlo kedam prapu chochi aphan pura kachithap thot pen kedam nang jiagari anjidami ingdoi dun nang ronglo Dito borpong habar dam di bang helu na pente to war ke jak kasik sa no na li ke bonai det pen han gari ke jang rat ke san ki dam di bang kasik sak na pin papi pe la so to war bonai ne bo telit pan la ni ani tal tu la so te ke dam bom lu asinar tum la so to war so dak pe na la tum ke bonai papi pe na ke bonai ya fan sarkar fan na pente la ali ke bonai tum hin pa department pa na chunigri lu Tante pini la bang soka siksa na ya sentar long kopia din mana thani tum la cheka bare pu ha bolong so de dong to cheka bare pu ha wala long no na tunge kona lo ke dami ji pang ke tunge bor pu lo tian ha waran ning kan mang stamila puja lo ma pu lo nil tum tate nang limen klar dak wen thaji ma dile thankor sig ropi na to ma rong bang ke ondro to sorong to atwara phan ke government na hin pen nang simar piji pulo nang simar lo pon satami nang ton kirem pen ajok non le tum barikha chala kibang pen kini chughila pen bang bom hut chek baria long ke ni le tum agari chingthang lok lo twar thenu pen ajok basi pradin pen lanon barikha aport tame so kama putha kang ton ti de ja phansi la kompania hin mate non ke klem bom a kompania sora phanta chuning ri lo la pen karbeng long like atuma phanstame la bang so alam na pachi thang pi je phan mate rar phan na pachini pije pan ahok lutema barla chala apora hut RV ki jangpen ajok sila puson nang mandet lo bonta contractor atuma phan KEC ki chari atum pin khat ponra longle kangle ki do an ki pasur ponra pasemar thuprui aphan borpung tora pongara datum chuning ri padopon ay so tuwa ni kan na mi lason si siksak break na pen itum chisu si wan punon pen hem kan puno formu hotar ti pon pustame lason na an do non kon na ali si along ali hinu kom cerap rin rong pen cerap rin si kari kami ke samsa na panai humbek wali non na kala pia tu lang ho na ke karbiang long mate karbiang long tim pu si pu tum la ke thi ding tu same abang so ali ning kreng bar ka tang ton de ji pa sin tu hen pen same ning ri pon lo na pen la non raso bang so ali nang benai contractor apang same pasun ning ri lok kan lo la pu ni tum tinta polling station do nabi abang so ali kami ningkreng berka pami senji pan kami biang long tim pen kami nang rapu tung ilo kami news report KATV news
Lakain koi retrok Dorbagori constituency ke parlo Bogoram Tokbi Arongarat Metha towar menang jipu mathadamsi Rongarat tum thur paksi towar kasalam asai kide. Bangso towar laki diring pen Dolamara Bogoram Tokbi Arong kacheleng CPM DK towar si selam ponlo. Labangso towar kai kia jo phirlo kisto Q&A kachi pona towarlo. Bonsita PWD atum ke langding lapen sorkar atum sita bangso CPM DK towar aphan langding klempon pe joksi rad atum kacheleng abang kisung dokoklo. Non-BJP Sorkar atum development pukai ke mai meeting along kaning jepon sita bang sorong arara phan ke mesen towar anta non puanta selampi pelang. Bogoram Tokbi arong arara atum chong hongon esi methanga ja kongpen bang so towar selam pondo. Bogoram Tokbi arong arara atum Dolamara PWD along sai ke klem atum phanta birta pidamlo nang rap tha mate nang chelang tha puta bonta Dolamara PWD sai hemalong ta dampen jingki chethan pon bom sita klem pipe anu chewar vi puta bapuram Tokbi arong arat pen nang pachini dun arong pen dak Bogoram Tokbi arong an munela so to war kaheng no sukali PWD ali kedam tang hoptalo kupine lang bahari nang thidulo anke la so to war la share dak lo ali do anke mune hengnu lablo lasi nili kamatha bangke non PWD atuma phan nang bunai jibon bala so atwar la punang chi bunai jibon usinili tum hoptai sian inghong lo sita nona bang alang li tum bang kabunai aphan ta bang ve thang da bang ve amasi nili tum rong atum pen chingwai lo chingwai pen nili tum bang so atwar ka bunai phan nili tum bang lo la pen inundo nili tum phan nang kirap dun milon das po alang li nili tum han gari nang pidun lo la pen pini arni sifan jang thu ant alang li si mune kachi thailo la arlong thok inun po sitame la department asor pen ke nili tuman thang ta kiraba vilang non la non kidam tanga banke Nilitum ningdok piglo puta nang chethandun lasning ke me Karbiang Long Autonomous Council ke Japon CM Dr. Toliram Ronghang Education EM Research Tokbi lapen Deputy Speaker MLA Dr. Numol Momin nang rabwek thaputa chuning ripado businessman pen num pulta business i chuklem alang li ladak bagan asap odo labang so bagan alang li en lo la so sanang ke kilo pave po la so sakipon la so kachila chot alang li ke pudamlo pute temporary chot sitami alang lila anlo je nili tumapan la dake do tumhan pine nang kirap dun bang ke bang nang kang jinsulo nang rap dun lo Churun. la pen patumi diga bang ke akko nili tumbonai tu lo la ke diring ana tupen ki bang atwarsi nili tumbonai lo la pen alang li dhuniram rong pi pu alang li ta la sona thalo gari nang chipi dun lo la pen pine inut bahini ala dak diring arong agang burama lo son during pen Thompson Terang report KATV News Pini laki sumindara dangalong po arni mate Father's Day arni lo bangso arni laki po phan man pen ka chipi pen danglok do polote isiningang samanong esitami chipi pon theka sonte e po atum ko anuni ningkarongji lasi bangso po phan man chipi ponra piniarni kemi po mate Father's Day arni talondun ikha non po arni aputhak asap so chethandam dona po arni ke talon chengadim laki kedam tang pharu krisir kepra kep aninkan wo signify krisir keparni spoken YMCA mati Young Men's Christian Association hin pensi England Northwest along si talon pondo lapen bangso ke talon pon chenga bang phulake sonora smart lot pensi OR ni ke talon pangcheng pondo halabang soar ni pen por ni nang talon bom si pinyar ni arabang ke sumindara dangalong anta pora ni talon pondo langdam lo puluti so apir thialong ki ongdong atoma bangke puka be penajok hang ingtung ong satame ki hanga thai ka vetum do lapen ki ongdong atoma bangke pokang hon ka chichini ne penajok mitha po long pen barjui pen aphia po dong ki pati bokdam de pen danglok popu anta ki hang hela pusona tum tadu lapuson jong si do polote pini bang so po arni pen nalitum ningchiroi pen po aking ri po adong dam pen e po phan man chipi pondona
athe puatum akang hon kilong sungpi khangjang lapen pu akang hon iphan ipiklangkli bonta puatum amitha somara kai kiring jia pansi matha pami lapen rimpi pami lasi puarni ilitum puaking ri along damra manchipi pondona mo elong pen kai ki aphan dam joya phi ningka chiroi pen SRT ibu ki klo aporana bangke kederu tahai lapen epo puthot chewang thuthe det tahai news report KATV news Pinya birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom